Ole hei voinia hianin request question kan tilo tling chuan question hi pathum min ron zota mo chuan WhatsApp min ron zota ka man vela ka ron chan chengan tian tuna kan changa formula plus chicken kan chaw sak don ni voinia hian mo shortcut chicken kan chaw sak don na ti kha kan soile duwa e WhatsApp min ron bia YouTube pai video kha galo entry na speed time and distance kalo zo du che ti a chuanin question pathum hei helai miron thunang hianin question pathum hi miron zota ka yesterday me ka man vela kalo enang o class peturing ka in ro man tengai to sia ka man vela kalo reply don chenia ka ti a chuanin hei tuna kan man fel ta ni a chuan ti hian kan han chaw sak don ani chuanin request zona mo zona me chani mo reasoning ani mo eng subject a po ti me tiang zona in nei chuanin 9362880266 a hian and tik live on call or WhatsApp a hanin ka biak thei reng ani ti kha kan han soile duwa ti kha chuanin chumi me piano ma kan soile lo longa admission hi mathematics le reasoning a hianin honle me ka ni mars la chungi hon ani dona fi po hi tlom don khop me a mo chuan record video 12 month course en turo don boka ti ka kan soile duwa kamia kanin fi hi voile khata pek tla ngai lo wa mo installment pon pek theya enge in thashun na tur kha eng maum lo ni ti kha ran soi nun le duwa a hain lo in thashung pal lo nge thashun na tur eng maum lo ni chuan ta hian kalang o question a tuna ran en ngalang le a thief running at 7 km per hour is chased by a policeman. The speed is 12 km per hour. If the thief is 280 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be around it. Om zia chumo. Rung ru pakhat omani. Rung ru pakhat oma tlam chat char cha thief ania. Engen yang darbeng bura ruwa. Mo chuanin darbeng bura ruwa za achak zong nge tlan ti 7 km per hour in a tlana dan nuan police haron thum phui vut me darbeng bur rupa kha ron man kha tu mani en zange ron tlan chak ve zong kan ti chuanin 12 km per hour in ron tlan ani kan se thiam tu ra pong ai bugila mo chuan kan se thiam nga ti khan le tuna poimo le deuh mai anin kar a distance a an thui zong a distance a hi anin kar hla zong hi 280 meter per ahead ania 280 meter distance in kar hla zoga chuan then the time required for the policeman to catch the thief will be hanita en tikhuna nge he police le he ru hi anin nge nyang anin nang ching don ti kha zo na ni ta hian mo all sam dan deun tu na chokong mo all sam dan deun ka chonga ti hangan chokang le Pachodani ulog din no entay la tien kan tiang. Kilometer per hour hian itahin en lok tay la 1 km hian kilometer khata hian en zangi om condition 1000 meter o matro chuan 1 hour a po hian in minute en zangi om condition 60 minute om ta a chuan ta hian in han entay la poi mo le deu chu chuan 7 kilometer le 12 kilometer a chakin ron tlana unrelative speed kan zong relative speed kan zonga relative speed zon dan chu te kan ziak long relative speed zon dan chu 12 tlan chak zo chang tlan mong zo han minus de jin kan she thiam dan turin 12 minus 7 chu en zange 5 kilometer per hour an tiania chuan ta hian an te 5 kilometer per hour hi meter per minute kan thak de ang tuna mo kilometer aya hian enge ka zia don hey 1 kilometer aya 1000 meter ni melo ti hian 1000 ti ngala ani lo pon ti kan ziak thei ngala mo 1000 meter ni de to ang chuan bai awar tap ni to lowin 60 kan ziak de ang 60 enge minute tuna mo 0 le 0 kan sen la chuan exam ni le don ka ti chuan 500 minute by 6 meter 500 meter by 6 minute ania cancel ngo tuna kan cancel nga zangi lo chuan ti chuan lo chu sa chu 83.33 infinity chok dona ti ni to mero se mo 83.33 ania meter per minute lo chuak ta kan ti le dan tur chu mo kan ti le dan tur chu
ti hian kan ti leng tuna le anin car distance kha exam kan ti chon anin car distance kha 280 meter per meter ahead of the policeman ya an distance thief le police distance in car kha mo 280 meter ne tro 280 kan ti nga 280 meter per enge ni le don 83.33 niya nga mo meter per minute niya cancel thing ai so cancel nga ni meter le meter cancel la so en zang lo chong ti so hey 83.33 mo point no hen digit ni o matiro point no digit ni o mo wangin ti hian achunga nge ka da the lai mi cancel to a thai re tai la ti hian point kan ti bo nga point no digit ni o ma so nga chuan kan ti dan tu 00 ni nga mo cancel rup ngal la en zang lo chong kan ti chuan then 3 9 by 25 minute no cho option lo cho mo ka sak ma tang tun tum he lai cancel version thiam tu ngai la 3 9 by 25 yes b na hi correct answer ni hi ti hian no atiang khania kan question na hi all sum deuh deuhin enge kan chok lenga chuan next han kal le ta la question number 2 a vele thung ro chuan ta hen an te ule Asu can draw 7.5 kilometer and over in still water. He find that it takes four times as much as to row upstream as it takes to row downstream. The speed of the stream is anita. He boat and stream question ni hi mo boat and stream question ni ya tuna chicken kan chong boat and stream question ni ta na ne te mo poi mo te me chu and ting ni dong kan ti anen te ule he find that it takes four times as much as to row upstream as it takes to row downstream. Helai mi concept hian in kan chok hai. Mo language concept ani ya both and stream hi tunami question hi kala en big mi lo ti kan en chop to pa. Mo kan soi du lai chu I hemi hi tlemin level hi asang ve sheta mo both and stream a chung kan shet tur chu basic atang kan sing ngai basic atang kan thiam no ni chu mo shet tur chin che tur tam ve dewa ta han kan buang ting lawa ma se hemi question hi all some thai dan ber tu na kan chukan mo ane te he find that it takes four times at ni four times at ya upstream kan find out donatero upstream time upstream kan tianga upstream then equation kan siam thiam hi ngai language chang four times at ya four nia times chu ngele multiply sign as much as to row upstream ania chuan chuan as it takes to row downstream aking thlanom time downstream kan ti leng ani menong ti hian time downstream chuan kam cho dan tur chu ta hen ne tu poimo deuh me chu time downstream hi heta hnuai ka da de yang mo time downstream hi heta hnuai ka da nga kan thak do ni chu ti hian mo he tiang hen question kan siam thiam a poimo thina mo formula tri kan ni a yan time downstream kan tianga downstream chuan poimo deuh chu le hemi equation method hian kan chaw thiam ngai tu na hemi a kan siam thiam ani chuan equation soitang khanin basic a zir nga ya ma se tiang ai ba ul chun tom hi lo ni kan soi to pang time upstream enge am se kan ti chuani enge kan so tur the speed of the stream kan zon nga ya chumi wa chu kan ti le dan tur chu time a khanin time ai hen nge kan se don le time upstream a khanin exam mo kan ti chuanin 7.5 zel ni ta tero asu can row 7.5 kilometer and over in still water 7.5 and tinge kan ti don upstream a chuan plus x kan ti de yang ti hian mo kan se thiam tura pongai bu hila loko la hian sorry ta hian loko na hi emi te pani kan thak thleng loko ngai ti hian kan se thiam tura ngai bu hila la hian down kan danga ta hian up da ango chuan le time downstream a hian kan share nge tur chu mo time ai a hian 7.5 ka zera tiro plus x anianga by 7.5 upstream a vele thung ro chuan minus x ani vele thung chuan equal to 4 om le a
mo equal to 4 roma tiang kan tianga tuna enge kan tile kan cross multiplication nga kan cross multiplication hunga chon answer ro chotong epo hi answer ka shelok big me ro gati ka mo en chop ve top me man vela han chu wang chon tiang kan tiang le 7.5 hi heta achunga ka danga tian mo 7.5 minus x alo nianga chon khala kha jun she thiam tura pongai la chon le kan tile dan tur chu tuna lutuk 7.5 plus x kan tianga equal to 4 example le 4 7.5 ar chu point 9 cancel to nuwa 13 ya tro 13 ya hey bracket sign hi multiplication sign zel nia 4x ar chu enge minus a put fangin minus 4x ni le me ti hian no chuan number chu number bula alphabet chu alphabet bulania chuan enting e kan ti le da kan ti le dan tur chu tiang kan tiang 7.5 hi le lama ka da phenga 4x hi le lama ka da phei de yang tu da no ka da phenga ti khan x kan tianga plus 4x alo nianga mo 30 minus 7.5 anianga chuan x plus 4x chu 5x ania tero chuan 30 minus 7.5 chu 22.5 ania 22.5 chuan 5 in cancel la en zange kan ti chuanin x chu x value chu 5 4 are 20 20 la banga 25 ti hian 4.5 kilometer per hour no chuaka chuan option a lo chuan mo hei po hi mo kazak don nutuk ve ni hi si na ti hian le kha te kha ni a thare u le me hi optional lo no ve so ta han bot and stream ni hemi question te hi tle min a level hi asang ve sheta mo ma se harani lawa so ta han bot and stream chu basic atanga zir nga ya chuan class kal du tan po han kal thei ve ni o ti khan sui de do chuanin last question hei azona pathum na ta hen kan chang sak leng na shortcut Thawin kan soinga. A man travels some distance at the speed of 12 km per hour and return at the speed of 8 km per hour. If the distance time taken by him is 3 hours and 45 minutes, then the total distance travel is tinita zia chumo. Tian kan soi fia dang. Mipakat kanin and tirnanin aizo la kanin engen yang. Aizo la kanin sairang. Yang lo. Aizol tangkanin sairang rail station thlengkha aizol tangkanin sairang rail station thlengkha rail ticket nang hmantur khanin akal don ni mi pakhat ka mo he imen travel some distance at the speed of 12 km per hour aizol to sairang hi enzai mo ka kan ti chuanin hei aizol le sairang hi omlo ke ma pho chapania mo in lo boyenge 12 km per hour in atlana tiro chuan mi zuk tha aron let le ni return na ron tia om se chu sai ranga cha ai zor ron let le don ti hen kalam pang chu man mo vak to lowa 8 kilometer holam pang chu man mo vak to lowa kalam ain mo 8 kilometer per hour ani ta aron ta if the total time taken by him is 3 hours and 45 minutes ani ta hemi zong zong ai zor tu sai rang tu ai zor akal na tan a hun man za da chu 3 hours enge 45 minutes amang ta chuan then the total distance enge then the total distance in kilometer travel is omje chumo aizo to sairang hi kilometer distance a distance kilometer kha kan find out angai ti khan kan se thiam tur angai la hetia hen enting e kan ti thing kan ti dan tur chade o chu mo kan shet reng tur chu enting e ni dong kan ti chuan kan ti dan tur chu se tang khanin i hemi formula hi kan manga mo ka thu sai tur ka sai lok thei thin lo mi lo ri tiam lok te tun chung ka chu e formula nge kan man don tiang a chuan le tuna 2ab by nge a plus b kan pang hemi te mo tharo te mi ni tuna a chu nge kan ti chuan a chu 12 km per hour hei enia chuan b kha nge ni don 8 km per hour hei b ni le don mo true ni anga tero chuan a ya nge le 12 ani anga chuan b ya nge le 8 ani anga by 12 plus 8 ani anga mo chuan 12 plus 8 te chu en zange kan ti chuan in 20 nia tero 2 10 are 20 nia chuan en zange lo chuan ti chuan 12 8 are 96 ania 10 point mo by chuan en zange lo chuan 0 pakhatama chunga hianin point ka dang 9.6 kilometer per hour an lo nianga mo
chuan ni enge kan ti le dan tur chu a time taken ne kan multiply denga me rom tu na mo hey ani te 3 hours le 45 minute ani atiro 3 hours le 45 minute ne tiang a hen boil lo la ending e kan ti don hours a kan convert deng minute of a hen boil su tian minute he kan thai renga 45 45 ania awara kan convertir don va hin tihian 60 kan tinge denga ni me lo mo 5 in cancel la 5 and sang 5 9 are 45 chuan 5 12 are 16 ya tro chuan 3 cancel la 3 3 are 9 3 4 are 12 chuan sang lo cho 3 3 by 4 and ya tro chuan mixed fraction a oma tihian fraction pa nga kan chantir nga decimal kan chantir le mo yan 3 4 are 12 ania 12 plus 3 chuan sang 15 ania tro 15 by 4 ania tuna fraction a oma decimal pa nga chantir leila sang 4 3 are 4 3 are 12 ania point and sang 4 28 7 are 28 4 5 are 20 omse chu time taken za da chu ta hian anete time taken za da khan zangi 3 hours and 45 minutes in the khan ani ta tero awara kan chantir ton hu in decimal kan da 3.75 alo chuak ti hian mo 3.75 alo chuak ka chu ne chen ting e kan ti don hin he kan multiply ngani men om 9.6 multiply 3.75 ania an zangi lo chuak kan ti chuanin ti hian kan han cancel velanga chan chu point hnunga hianin digit pakhat a awma chuban chuan hnuaiah 0 ka danga mo chuan tah hianin digit ni awma chuban chuan hian 100 ka danga cancel nga zai chhawng don kan ti chuanin hei hi 4 in cancel la mo 4 in kan cancel chuanin 425 ani a chuan zai 4 2 r 8 4 4 r 16 ani a chuan ti hian 25 in 375 in zange kan ti chuan 25 one is 25 ani ta tro chuan 375 divided by 25 chu 15 15 ani ta a chuan in ta hian in hanen le taila enting e kan ti do kan ti len dan tur chu ti hian 2 in cancel le lo kan he 2 2 5 are 10 ani tro 2 and zange 2 1 is 2 2 2 are 4 ani a then 5 3 are 15 chuan 12 le 3 chu hi banga 12 3 are 2 and zange kan ti chuan 3 2 are 6 3 1 is 3 36 hi lo choka option now yes 36 kilometer per hour hi 2a b tang khan ti hian ka find out ani mo ti hianin short trick thalu tu ne ka lo khilai don chewa ikhanin in tan lo hlok pui dona chuan request nei du tan mo ka number 9362880266 a ha ti lai pong ka bek thei re ni ti kha kana soi le duwa chuan enge admission pu khala ti theya kha chu du chuan etik lai pon ka number ka sei da khan description a po hanom dona ti kha soi le du ni lo be